Bueno, alguien con cacho en toco y munesca hermanos Ninchispa, no hay coja que Comarapapi Carisaiku, Hatun Fiestapi, aniversario que Iglesia Manta, Asca Iglesias Jamonco, con Taiconco, hermanosca, bueno, Cusi, Pasarico, Chamonco, conjuntos musicales, mariachis, toco y Asca, bendiciones, pero no va tiempituta, Ocusánica y Pagarimpi, porque Kunitan, Valerilancata, oculto, Iglesiapi, las 7:30 chaitacha, pero no van a dar ni tiempito Goribanquichis porque Radio Palabra de vida que comprometes acá en sábado domingo las 7 misma. Bueno, hermanos, no hawaturita una serjani que Dios va palabra manta uchicanta rich anachinawa. O cote uyarerjani que inata película pi cine físicos para Papi, televisión, pi. Chay carga, me parece carga Cantinflas. Chay isca y patronío carga. Nin camache, caita zonchi, nista. Y pareja zuay callarin chaita. Pero chaita zuayastin, nin patrón, que amuyan también. Caita zonchi. Pero caita zonchi, saca chaita kawakta zuay. Ugninta camachin con mana ni imas waksa en cucho. Isca y patronioja, entonces hay trabajador al fin, bueno, más renta casos calleches, cantacho, acaucacho, pero más isca y neglicista caso atenicho, un encamación, un incamación, más atiende a telleches, isca y patronista, nista piñarico nari, más ya pitista ya cancapuni, mana, patrón ya canantia, ma ya camachinantia, chayata casunantia, mana isca y patrón mío a pinchisu causaita, ni dan aita ni purita, porque maerenta caso tunari, maerenta caso sin chipar las cacho, asuan mandas cacho, bueno, repara con tian, patrón mío ya canacasya, mana isca y patrón mío, Biblia pilmin, amapun isca y patrón mío caisisunin, patrón ya takhatikoichis, chaita tañawiri son kunangka, San Mateo libro pe, Soktaka hatun kakainimpi, chunka isjaunio chiriainimpi. San Mateo libro pi, Soktaka hatun kakainimpi, chunka isjaunio chiriainimpi. Ñawirisun kay imatataq niyta munawanchis, imatataq yacharichisawanchis chayta qhawarisunchis. Ninka hinata Diospaq palabranpiqa. Ama kay pachapiqa qhapahyayta munaspa kapuyniykichisqa tantaychikchu maypichus fruta q'utun tukuy imapis jorbayarapun suwaspis perqasapis kuspa suwanku chaypi astawanqa tukuy kapuyniykichisqa hanaq pachapi tantaychik chaypiqa mana tutapis ni ismuypis tukuchanqachu nitaq suwaspis kanchu kuskuspa suwanankupaq maypicha qhapahyayniykichin kashan chayllapitaq sonqoykichapis kanqa imata chayta yachachinmunawanchis qanipamanpacha chayta yuyarirarqani ama iskay patroniyuq kaychischu mashka runa qolqemas k'ashtalla kay vidapi kay mundupi karunchapunku señor manta chay yuyaywan chay ambiciónwan qhapahyayllata munashanku qolqellata munashanku hamp'atu hina qolqere suti astamanta pacha chay akampi mapuñuy atinkuchu chantapis ni mikhuy atinkuchu ma tiempunku kanchu mikunapaq ma tiempunku kanchu hasta ni puñunapaqpis tranquilo ma puñukunkuchu imaynamantataq qolqeta hap'iyman chayqa pisu hina kasqa machasqa runa alcoholllata munan hina pisu kasqa chayqa ninkaypiqa ama iskay patronta sirvinchischu Diostachu sirvinkichis qhapahyaykachu sirvinkichis mana huchachu llank'akuyqa mana huchachu imatapis sayachikuy rantikuy wasitapis autitutapis imatatapis santifiatinchis pero mana chayllapichu mana chaychu mandanawanchis tiyan
sakerparina tiyan, por ejemplo, no ka hermanos tanini conferencia chayamushan, licencia mañakuichis charhoykichmanta, ama niwaychis mana tiempo ikanchu nispaka tukuy, llankananchis tiyan, señor paja sirvinanchis tiyan. Pero wakianqa ma perderquymunankuchu uk día su sueldota, o manchayqa ma perjudicarquymunankuchu, sino que chay qullqillamas kashanku. Kaypiqa nishan hasillapaq qullqita tantashankichis, suwarpasunqachis, qolaykunqa tutapis tutarparenqa, ismurparenqa, chantapis gatuyapaq imatapis waqaychanki tiempo pasarpari, mana unaypaqchu kay vidapi. A veces, hermanos, aychallapi noqanchisqa llakikushanchis aycha afanllapi kay aychapaqqa sutiyasqanmanta pacha llank'ashanchis masq'ashanchis tukuy imata aychanchispaq ma puñuypis kanchu. Kaypiqa Diospaq palabranpiqa nin kay hinata ashtawanqa tukuy kapuyniykichisqa hanaq pachapi tantaychis. Chaypiqa mana tutapis ni ismupis kanqachu ma ismunqachu, nitaq tuta tutuykunqachu, nitaq suwas kanqachu suwanankupaq parqata husqusqa yaykunankupaq. Maypicha kapuyniykichin kashan chayllapitaq sonquykichapis kanqa. Maypi unay tiempota kawsashun hermanos kay vidapi mana. Kay noqa kawsay tukushaniña, pero mana kay vidapi tukuy tiempochu kawsashun. Ama piensaychu iskay pachaq waranqa watasta kawsarisa, mana uk tiempituyapaq tukuy ima montonasqaykitaqa ma apankichu saqirparinki icharin mana apankichu kanqa. Pero imatatas chayta asqankichitishawanchis. Diospaq palabran nin maypicha tukuy tiempo kawsankichis, tukuy tiempo mana suwaspaschawpinpichu, mana qolanqachu, mana tutanqachu, mana ni ima pierdekonqachu. Chayqa kashan hanaq pachapi Tata Diospaq ñawpaqinpi. Chayta ruwaychis nishan montonaychis ashkata hanaq pachapaq mana kay pachallapaqqa. Porque wañupiki mana imata apankichu. Ari, kaypi mas castañas rikuni wañupukta wañupunku. Qapas runa karqa hoteles mío, sumaq hotel mío, sumaqta ashka runa mikusirqanku, payqa ma tiempun kaschu, tutapuncha illankashan sábados, domingos, mapuni samakunchu imaraykunchis hotel karqa chayqa, pero viejitosña karqanku, hinataq kunanqa iskayninku wañupunku. Wawasninqa hampiytawan venderparinku, kunan banco fácil chaypi realizanku hatun lintuta. Mana chay lintu wasisitonta munakusarqa chay abuelitos manchayta chaypakusarqanku, ni peman llaki kuñachu wawasninqa venderparinachi banco ruaykunkunanqa chaypiqa. Así que imapichus aranqapi sarikuy hapallayniki, tukuy kapuyniki, tukuy imamuntunasqayki. Mahamuytawan hermanito kaypi kuyanta caballos ninta anchata munako eso sukaymanta pacha chantapis tukuy imitas ninta mapuni munaqchu kacharikuyta litaq benditapis munaqchu. Wañupun noqaykupanqayku payta wañupuptinqamaqa wawan hamuytawan baratopi venderpan caballosta hallp'ata wasita baratopi venderparin tatanqa chay hinata munarikusarqa wasisitun taka chaypi chawpi llaqtapi karqa. Pero imatataq apanpay ni ima apanchu ni caballos ninta ni wasinta. Chayuq amigo ni hotel ninta apanchu kunan hotel ninqa chinkanpacha hostirparinku watemanta banco ruaykunku chay esquinapi ajina imaraykuta ni anchata ch'ipakusanchis kay mundo llamanta ma perjudicarikuymunanchischu a domingo pis ma tiempituta qharimunanchichu señor ta sirvikunapaq ichari ajina kashan hermanos ni chayta nishan apóstol Pabloqa ama montonaychischu maypichari uk chika ratuyata kashankichis uk tiempituyata mana unaytachu kawsankichis kay vidapi antes qa montonaychis tukuy qhapasyaytaqa montonaychis
iskis hanak pachapi chayman mas wayaykunqachu mana tutanqachu mana ismunqachu tukuy wañunaykichis o tukuy kawsayniykichispi chaytaqa aprovechankichis porque señorta qatikurqankichis señorta sirvikurqankichis muntunarqankichis ashkata almaykichispaq kay almaykichispaq chayta kaypi sumaq amiykushawanchis ari apóstol Mateo San Mateoqa entonces hermano amapuni chayta ruanachu a ver imatataq astawan miriwanchis kay San Mateo librullapitaq chunka kinsayo hatun aqayninpi chunka o iskay chunka iskayniyo chikayninpi Mateo 13:22 misoma chaypiñataq ñawirisqa a ver imatataq chaymanta parlarishan kay Diospaq palabra nin kay hinata kiskararapi hallpa maypichus muhuta akasqa chayllapaq palabrata uyariswan nikun hinapis kay pacha imaspis yuyaykuna qapayayta munasaya ima Diospaq palabranta ampaykuspa mana poqoqta saqinchu pikunachus qapayayta yuyaspa mana atinkuchu Diosta sirvikuyta tukuysunku kaypi nin chay qisqas tukuy ima ampaykuspa sumaq muhuta ma poqusqachu imataq kay mundo munaynin kay mundo hallp'api imata munan colgeta astawan muntunayta chay yuyaywan nin Diospaq palabrantaqa ampaykun manaña ma tiempoy kanchu ari mana rimanchu iglesiamanta mana oracionpaqpis ma tiempo kanchu Bibliata leenapaq ma tiempo kanchu cogeman sinaytiya chay afan kay vidamanta nin ampaykun Diospaq palabranta mana saqninchu wiñaqta Diospaq palabranta imaynataqa kawsakushancha hermano itaq ampaykushash maymana afanis kay vidamanta cogemasqashpunis kaypi afanis ari kay parábola sembrador ninku chayqa rumiraraman yaykusqa Diospaq palabran y chaypitaq kay imaymanas mana sumaq hallp'ankasqachu ancha rumis kasqa rato kuturpamun hapisninta kuturpan rumis mana poqonchu mana poqoqta saqinchu chaytataq kaypi Mateoqa nishan ajinata kay mundoqach kay mundo yuyayninqa ajinata akirpachin Diospaq palabranta mana wiñaqta saqinchu sino antes akirpapun atiparpan qhasiqora atiparpan saqra muhus en fin tukuy ima qan imatatas ruwashanki hermano munduwan atipachikushankichu kay qolqemasqanapi atipachikushankichu chayllapichu mana kuchaychu llank'akuy niykiña ari llank'akuy pero orampi ari señor sirvina tiempota kunatiya ari hermanata ashka kutita lili kurtuman sina horasta wisq'anayki tiyan tiyandaykita hermanay wisq'arpari pero punto pakamuchunkupi ari señora son importante son urgente ari noqaman pastor kashasta naya hermanos a veces mascabangu chay oratapuni kurtuman sarposaniña noqaqa predicas dinaytashan chay oratapuni visitapis hamorposhan noqaqa nini hermanos ney disculpariwankichis sitaytiyan señorwan rishani predica mana atiendiykichis manchu piñakuwankupas makiranqa peña imapas pero señor tama piñachiymunashanichu ari ay munashani Diospaq palabranta saqimunaytiyan algo urgente mana ninayta ari suyawachunku suyarillawachunku ay media hora tawa mana tata Diosta suyachisunmanchu ari orasta tiempunpi yaykuna kashan iglesiaman tiempunpi mensaje uyarikuna kashan mana nisa ay señor perdonawan kacha perdonallawan ari señor paka upladuman sudarparichis kay mundo kapanisninta ñawpaqta atiendeyta munanchis achayta kay pinisan kay imaymana qhasiquraqa atiparpan wihicha ampaykun mana Diospaq palabranta willaqta saqinchu almaykipaq achayta sutincharisan bueno ashki achallankichisña noqaqa ashkata parlayta munani Diospaq palabra
charing Apostol Pablo, Timoteo, tak grabe, tak amigo ngari, amigo, misma maestra, el mundo, aman y ligaito, alman ko pierden ko, paiwan, apachikong ko, mana ni iglesia tamang pisingkucho, akinatanin kay Primera Timoteo, so kakaha kung kakainimpi, chung kakasa kainimpi, kaita su tinchayawanchis, tak Timoteo tal sumah kung si Harisyan, Apostol Pablo kapag pantasyan ko man chay hermanos nin kay hinata chung kakak siya nimpi. Kolkata muna koha o kolka muna koha tukoy imapi sakra sakra kaspa saping. Castellano peja la raíz de todo pecado es el amor al dinero nin. Ucha atipan nin. Kolke muna koha tukoy imaimana sakra kah saping. Chay sakra sapi. Pichus kolke yata muna kunchayta. Chayta muna payasta waten jepa creeman o más bien cheja creemanta agakonku karunchanku ashka imaimana yakunawanta ñakarenkanku mana salvación tatarita atenkankuchu pita porque ya tamuna kunku chayka pisujina kaska apiri sumakta kay diaka kunanka astawan hapirisa astawan sutiarisa astawan tutantinggan kasak astawan saya kaska ungkoy hina o bisyo hina chay kaya tamas kaita muna siyang ko astawan ka chay wang ati pachiku siyang ko chay manta Pablo kanisang aska chingkapunko senyor manta koloke mas kanan kuray ko chingkapunko mananya iglesia mahu cierto chayta aska experiencia ta zikuni uyarini a ver hermanito hermanos vamos orari puay sari autoranti munasya mikruta chaywan khazisum kultus man campañas man riso hispaniwa ni hari hermanos hari apa wasun ka hermano campañas man kultus man oranach no haps oralani hari orai kwari chay hermano rai ko ate santa kauka zampir pangari mikrutaka ugosirikoy kuano kaitoka bueno kuna mikroinstian ya diri say kuano kaitoka research conferencias man kultus man reso mana chapa wai kuchu makin kultum makin tukan tu bihanay kasanari bihanay sa tol kutukaw si punay dia bueno chay pasan kuk mikrutawang ganti ko chay ta utawang ganting utap santi yang takin sa kanya ganting ari man chay ta mampuni niya kultumang kahamong niya mana niya ni Michael ibig sa man sa niya ari kay mundo una payay ni kay pakas una kay kakasyang aska auto kay aska kolfeo kay chay pay kuna pakas una kasyang dunaka respetakuan kampo pero kairay ko kakayo ko nakapakunata ati panay tay iskay ni Cleocasian nakakimsaw ka na itiyang akinatadyak yung charikongko para larikongko kay mundo yung ninchista pestor pari kay supay ka no kanchista chay man astawang apaytuanches ko kamuna payay man negosyo man mana yung tiempo kancho, señor, ta sirve ko na ba? Oo, chaya ka mawala ito. Kahit ako, kwenta rin kay Jesus, matiempo yan. Tsaka sencho, hermano, pero kahit ako kwenta rin kay Jesus. Gusto kapag mapo yung kacho, pupunta, yan taka, alpimpis, tumpata pundiretan ka, moskor paritus ka, moskoy nimpe ka, angel zekorist ka, angel zekoristan ka, niska imayatapis manyaway amigo ikipesinan ka dobleta cosa lista para kanista no ka kamionata koloketa tamaño ko manja ka amigo manka iskay to chapong kamana manya manja ito pa iska atinata manasakta imayatapis ko kamang manya ko sa pa mang iskay ito kong manja itinataning angel ka
mana no kamunanicho atipanawanta ni kapapaykananta nispaka hinata yaychakus con mana mañisespacho ángel kanispa mana china mañakunkicho ripullasa mañakuyuskayta o manchayta ripos kanispa ángel kaari chay envidioso chay polkamascador chay molkamascay munasqa mamunashancho ukkaq atipananta ni ukkapahyananta sino kapaylla qhapaqkayta munan entonces kanista ángel amara puquycha ama ripuyraqchu ari kay mañakupayipuni atipayta munaspaqa nispa nin ñawiymanta shiguyarpachiway paymanta iskayninta qoyari ajina maldicionta mañakuspa leer okasaq pero atipasaq chayuqtaqa waqashiguykanqa porque iskayta paymankunqa iskaynin ñawishnin shiguyarpanqachá atishaspa mañakuyta bendicionta tata Diosmanta antes mañakun maldición taytarin ajinata chay qhapaqkunaqa amigunpaq vecinunpaq maldicionta mañaspa unin ñawiymanta shiguyarpachuay paymanta iskayninta shiguyarpachuyari nisqari ajina a veces nenqa qunqimas k'anarayku pierdeychis bendicionesta señor manta ari wakenqa ninku imayna karqa chay conferencia chay aniversario iglesiapi imayna karqa sumaq karqa pierdeyku ari pierdeni ari masini pero tiempo ima karqachu ari ajinata zima pardarizando manilkuy karqachu sitayqa pero hukkunata kusisqa cuentarikusan lindo karqa sumaqta Diospaq palabranta uyarikurqayku alabanzas karqa conjuntos karqa ashka hermano cantarikuyku manchayta ashkata bendicionesta hap'irikuyku mensajesta uyaririkuyku nispa cuentarikusanku upnigri ama atarqanichu deypari mana qamqa tullumisi hina mana mikusqa hina paqikuyanki ñak'ayta kawsashanki pero kay munduyapaq aychallaykimanta llakikushanki aychawan atipachipushanki chay paramulla chay sembrador chaypiqa nishan haseqoras imaymana apanis kay vidamanta ampaykun sumaq muhuta atipaykun makukuq saqaychu mana Diospaq palabranta sumaqta hap'ista saqaychu chay munduyapi atipachipushanku chaywanqa hermanos nin chayta separakuna tiyan ashkata amapuni munduwan atipachikuychischu kay wata hermanos qallarishanchis ninachis anchata qolqallamas kashani hamp'atu hina qolqere nishallani kunanqa antes Diosta sirvikusaq llankakuy tiempo oramantaqa llankakuy hermanoy mahuchachu kashan pero ama atipachikuychu chay yuyayllawan ama sonqoykita churaychu kay qolqi cosasman kay maymana mundupi kashan kay maymanata munanchis kapuyniyuq munanchis tukuy imasta munarinchu asipiqa kananta pero almaykipaqri manachu yarikunki almaykimanta imatata tarpushanki imata poqochishanki almaykipaq imatataq muntunashanki almaykipaq ari Diospaq palabra nin ama maskaychischu kay munduq apanisninta ñawpaqtaqa salvacionta maskaychis ñawpaqtaqa almaykichispaq seguraychis bendicionta chayta sut'inchashan Diospaq palabranqa imayyaynikipi kashan munasqa hermanoy ama atipachikuychu kay munduq apanisninwan a veces nin tata mamaqa kay hinata nuqapis piensarisqani pero mana chaywan atipachikunichu imataqa pesa wawaspaq ari wawaspaq santina kashan uqaypitaqa wawaspaq santina kashan wasisituyuq kananku tiyan herencia saqina kashan chay yuyaytañataq supayqa churaykuanchis umanchisman mana kuchachu herencita saqay wasipi kajenqa wawasmanqa aywapuna kashan pero mana chayllapichu yuyana kashan ari noqa huch'uy kasaqtin wawasniyta nirqani mana ni imanchis kapuanchischu wawitaqni mana herencia kanqachu ama yuyaychischu herenciapi ni wasispi ni qolqi hap'inapi ni imanchis makapuanchischu pero mamayki tatayki noqayku perdón yaykuyku ma faltanqachu estudiaychis mikhunitaykichis kanqapuni
chantapis Dios pochawanchis ñawasituta chaypi kawsakunanchispa, pero estudiakuychis profesional kaychis chawas wakunanchis wasitaqa kikin niskayta juntakun hermanos mana ni imat hapajyaypichu yuyanku awasnayqa entero tawakanku tawantin profesionales aunque ni wasi ni ima makargarasu ñawpaqtaqa pero hinapis estudiakunku lluqsinku colegio manta lluqsinku profesión universidad manta kunan sapaqo wasiyo kanku manu qayrinsaqo nichu sapaqo wasi autoyo kanku paykuna antes nuqata kunan mantinikushawanku paykuna antes nuqataqa kuyawanku kay hina unquykuni tawakillata chaytapis paykuna gastakunku mana qhiwakuspa ni ima usuchata hina nuqa uqharisanikunanpi yuyayniypiqa ama yuyaychu herenciallata antes estudiachichis ima profesión yapipis kachunku ama mich'akunachu qullqimanta sinoqa gastala tiyan ama qullqillapi piensaychischu amataq herenciatapuni saqisaq hallq'arantisa kay pururantisa kay tawsantisa kayta saqisaq nisqa yuyanachu paykuna ruwakullanqanku imaynatacha qam sayachikunki mana kahmanta kunanqa tukuy imayuq karishanki kikinta wawasniykipis sayachikullanqanku rantikullanqanku profesionninkuwan llank'akullanqanku ankuna ñawirinkitisha huk librupi huk nirqa nuqaqa mamaypa wisanmanta alita lluqsikurqani ni wasiyu ni imayuq alitapuni ni siquiera camisayuq ni ima lluqsirqani mamaypa wisanmanta ni hukwan pero kunanqa señor qhichukapuwan tukuy ima paypata karqa mana apasacharichu mana apasaqchu Dios hatunchasqa kachun nispa bendicionta mañarqa astawanqa hukqa supayta atipaykurqa tata Dios orgulloso karisharqa qawarinkichu supay hamuyari qawari sirvuyta hukta kay hinata ni nuqaqa alita lluqsimurqani kunanqa ni ima reclamakunay kanchu tata Dios manta nispa hatunchashallawankuni payqa mana hapajyas kasqanraykullachu payqa sirvishawan nispa supayqa chupan liwiykuspa ayqinari mana atipachikun supayqa tata Dios atipanari atipachiy tata Diosta ama supaywan atipachikuychu ari tata Dios kusisqa kanqa yan qawankichu kay siervoy a ver hina ni imayuq saqirparinchis pero sigue hatunchashawan sigue servishawan chay pasaytaqa tata Dios astawan bendicigusqa hawtaqa yachallankisini chay historiataqa ichari astawan dobleta tukuy imata haywasqa hapallananpaq mana tata Dios manuchu maychus imatacha nistanchis chaytaqa tata Dios hawakichipuwasunpuni hermanos míos bendicisqa kachunkunan p'unchay hinata hermanos míos ama hapallayllapi piensaychischu ama kay mundo haqanisninwan atipachikuychischu amataq envidianakuychischu amataq haqayuq hapaq kasha nuqapis atipasaq hapaq kanay tiyan mana hermanos paqtataq sigu quedawaq lejos quedawaq y chantapis mana ni imata apankichu hermanos chayta inchachawanchis Diospaq palabrampi ashkas hapaqyayta munaspa munduman kutiyapunku supaywan atipachikunku almankuta pierdenku hermanos míos Dios bendicichun kay pagarimpi huk chikallantapis llaysariyta munaspa kay Diospaq palabranta kaqtiy munarqani nuqapaq ancha mishki hermanos míos Dios palabranqa tukuy imata yachachiwan mana puni saykuymanchu Diospaq palabranta ñawriymantaqa ashkha yuyaykunasta yachachiykunasta kay vidapi kawsakunanchispa Diospaq palabranqa sutinchamanchis Dios bendicichun munasqa hermanos míos entero pikunaschaw yaririshankichis kay radio palabra de vida Dios bendicichun hermanos jepan domingo kamakachu nuqawanqa munasqa hermanos